Kaže, kako izdržiš? Znaš, ljudi od radoznalosti sebi prave probleme. Kako izdržiš? Pa fino. Isto kao što izdržim da prođem pored kontejnera za smeće, a ne zabijem glavu u njega. Eto, jednako. Jer tačno znam 95% sadržinu tog kontejnera za smeće. To je smeće. I ja za 2% nečega što nije smeće neću da se približim tome. Tačka. Prema tome, mehanizmi se mogu iskoristiti, ali ponuda koja je 95% prljava, ne prilazite joj. Zašto? Zato što kada je nešto 90% prljavo, ne postoji mentalnog mehanizma koji će se odbraniti. Jer ćeš poprimiti podsvjesno neke stvari. Ne moraš ti da ih prihvatiš, ali ćeš bar otupeti. Vulgarnosti, banalnosti će vam, ne morate ih prihvatiti, ali će vam postati normalnije zato što ih slušate i gledate. I zato što dalje? Što dalje? Ja recimo, sa mnom ne može niko da sjedi ko je vulgaran i prost. Nek mi je najuža rodbina, šetaj. Ne može da možeš to da sjediš. Kraj. Ko psuje, ko je vulgaran, ne može. Zašto? Truješ mi duhovno-mentalni sustav. Neću da se navikavam na prljavštinu. Tačka. Piš tamo. 600, gdje te ne čujem. To je moj princip. Zašto? Tako čuvam svoju bit, svoju ličnost. Svoju ontološku suštinu. Pa dobro, nisi ti tako slab da to prihvatiš. Nisam, ali neću. Kao što ne volim da mi zaudara, da mi smrdi, da mi... Isto tako neću da slušam vulgarnosti i prostaku. Jer što ih više slušaš, sve ti postaju normalnije. I nekako, ok, nisi za, ali ti više ne smetaju kao prvi puta. Neću to. I zato nema reality, te prljavštine, to se gasi. To ne smije ni da vam, naravno, onome ko hoće zdravo, ko će prljavo, to mu ja mogu pričati cijeli dan, on će opet to da i tamo uključiti, to je njegova stvar. Ali ko hoće da formira svoju ličnost čisto, ko hoće da zaštiti ličnost od tih mikroba, ko hoće da u svojoj ličnosti sačuva ambijent u kome će ti kreativni, najkvalitetniji ljudski potencijali moći da blistaju i dolaze do izražaja. Što dalje? To se gasi, to se eliminiše. Taj pristup onda je nešto gdje se sva ta tehnologija ponude medijska pretvara u prednost.